Ki Nongmihkhmat jong garib hoi district nadu ki MLA bat ki MDC jong barok ki constituency lajno satang MLA jong ka Mawhati uba di lamare bat MDC jong ka Umroi constituency uba ar kharbuki ki klemla ban poi hagane ka review meeting balabu da ka district administration harib hoi district hagane ka si layadon rengkat ki officer jong department baper hapok ka rib hoi district kentup ya i deputy commissioner jong garib hoi district ikong RM korba rengkat bat u superintendent of police jong garib hoi district uba biserti kane ka review meeting kalong na ka banta bania perkhat sani hadin ga jingkut no jong ka curfew kata nadu ka khat saw trik u April arajarar pho na ka jingyada jong jing pustet jong ka klam COVID-19 kumta ka sarkar kala shim ya ka sinjam ba on pli ya ki shinong bat ki yo ki hat henry kin dang don pat ki kindon ki bante lakam ki balabatai bat pensyai da deputy commissioner ha ka review meeting kapanin ko kat kum ke beberapa daya tip bahkan ke lockdown period kala jangkun kata penghadap kat South Korea kat sampai sini kan wan yang kan normal naik ke bagi kila ini but hakata kapanin ko kalomba school kindang continue ya ta bikin belong school hado lai ko dari April number 1 number 2 pada kalomba yaki kali baik nompat syak kali private vehicles kebalai kalomba yaki ni ba train nirga gitu jadi ya tu kamu jungki kan kidon government kala sanction by nong jungki yaki dikikam do kenya train hak itu ki belayo sanction lagi kan bela lebih ki bela don ke earlier sanction ke bagi kamu kasar kita ki project jungki bawa ke mereka but ke shulong ba kini ki bateri yang tu kan maintain social distancing kan biarkan hak kan kita maintain itu di sebentar stem anyway but bila advice ru bandantang masan wet kibril aku baik kapor te kata di dalam kata lain kebesan belum kamu concern tentang ini dalam jempe iyo dia apa dia jempe iyo di member atau di badan di dah kismu artin ni empat long ready menteri play iyo kam di koi nomor kemudian tadi ni share very long border mo berkasa and kimpat semua senang dan play iyo te ni rai ba minum play ya bayo aduk kan nak kotor itu iyo kini long iyo siang iyo bahek kan iyo ni minum play aduk kan lai kotor itu na itu te nangkap dia but sekali ya kena checking tu jami katukan nang intensify namar ba hak nang ni sikmat le kan sabun ha di heng kari te kibreo kin nam de ban kerke ne ban dom ban kaplat nama ni nak pentit pai ba lupa na duk kat sam stretching kan dom gajing checking ke bakang klan sure namar kumayo jing tip kin don kibreo na ba ki ban room state tu jami tiba ngila don kerting te ya kata ni hap shim ni kerting jongki ni hap scan yaki ni hap le pendap di formality ke jongi te na ta kada ni request di pai ba ken de ban khnyum na ma ken ni le na ta jing ha jong ki bri jongi ni ban like ban da bagin room ki bri ki ba ko ni tai ki ba klam ya len ba ken ka propose kan kini lihat kat tu ni kita banyak keren but kabi day kini nong belang mo kumba kia te mentang ye don relief kan ni hari bulan ni ni don ke relief kan de ko city ai bagi dan aku ki migrant labor mentang sebelah polshu tak itu de kat haduk mende aku kita bawan kibatri Shabbat ki bawan ya neki we district ki poyang ni namal ba umsha shu iki bende shasan ki la long stranded na ha po boy so you can be really go hakya but ke bam jengki ke jakasa jengki ni pendiaman ni na po district but kidan ru pada ru kena jeni ki long stranded kum support tin sekian kidan kum kan do ki na po ri berarti kan ba jeni ye kita ru ni follow up but la penting kena audisi sekian tahun
kila nak pergi kila tiket lagi but kita kena kila penting ini kila yok ke bang kila yok ke Malaysia tapi kemudian kita pergi dengan di kapal belum kalau ni pun jono di bawah setai bet pun jono di belang pun nang ni setai so kemudian kita kena school kena college ni po UCC tu kita dengan campur tentang di belum standard kita kena ru kita buat ni Irish ni so ini ke ni keren tangas ni but ni apa ni kerja yang dalam dunia pada bro kena longing bersia ni I could lay bro kiram basno kiba kit kiai kiba nan pias ni kiseng bape kiseng balang kiba lawan ni rap ni hatan ni kendiat kini seni kiba lek no but namal bagi jingsim kia ga jongki ni lala ban trei bah bila pendak bah ki kam di jong but ni kena kan dia jana request ke baru dan nang continue ban trei na ban ni ban pet manu ni orang manu krem dan proper screening but kejing lada kembali tu long hin chor ni na lada dan manu bawan harus nang jongki semua ban pentik yang ni kenang mila ban hai medical team kita ni kembali menhakim di sini berada di artikel la dan ki cases ki bri ki one room ne ki be ki jaka la ne kuntu ki poi bit direct kishno ki kishno ki alert ini and la medical team kita terlihat taking it continue banne for the next 7 days but means the jingrai soka adin kat sorry and so far so good ni state to me pada positive case but nak ki cases bala register but ni jom kita ki kena bawan ni nang bawan train na bar ni ki balik guys apa kung kita di cases ki bawan pai seri boy ki bawan ki la register dan way dan any positive cases dengan syembani kala kentu kisna hai ni por gidan kam bendan kam sembri kajing mensil snowland hinde banong ki ba pet ben yano ki konjang ha jongki ki balik pulis ba kinde ban so melum na so sin na marba so si banwan khai pa chiye na marba ki let na ta jing pulis ko jongki ki let na ta ki kam jongki ki let na ta ki daw ba per de ha ba ki wan chiye ba ki wan dakat jing smurit mensil kita nak jaga train jaga pulih de lalawan hiye kashnum kamsha iki banru kan ni kan long ke ek ba susi de hajing shisha mila ong ye pi baro kishno balada ki wan kino ki brim na bar ka first thing step ni o ki ban self quarantine kamot na ki de ban sha kishno sumba kishno ki bahaya ki de ban ensure la ne de ban pentikna bakino ni bawan na ba ki pensyong iki haya kinde ban sha iki ban rum she ban ya che shnam se thao ban di yo le ke lu bhai ni ke ning lai kan na ko we kasni chho kisni ni ban biang ta sni kene hi nang ni shmat lar ki wan ki kon jong ni na bar nim kwa kan ko no shnam ban kham shnam ni ki khna na marba ni kwa hi ki haba lada i wan phai kin man se lai yang ha jong kan ni ga de jing ka pat ka jong ni so ba what kham shnam ni no lada don manu bawan nabar hakini kisni balwan semua bahasa iki bantu hasnong jongki namar ba kesulong tanggata baginla in haban bod iki pendon bagi de banlo na bula register hak hapok website to state but dan na register ni la ban bod di iki ban ikajing yin bod di ikajing sat klan jongki de semua na barwa kini de jingkat pajuni what ya besh ni what ye iben no kani kala mantala sing kadi ki we ki parashno how we sing kala amde yani ki la amde ki khosib la te kata kan ka request na kanya jini kam tang ki tip ni ha por ba long dadi ba shitam lu amde ban ong ba outcast yan no na ba kani kan kumbayong clip kala banjayan no Thì don kam hakani ka por ban ye trei lang bangin ai men sim lang lani krisyan lang ke yang jong no ka bangat hakani ga jingpang ni de ban krisyan lang ni de ban iben no ni ga de ga jing ka pa jing ni mal ba ni don kam ka men sim brio ban ni de ban ya im lang sa lang kani gan create history la ne ta
memory ke jing sa kan hok besni lada ngim nang ban handle kan situation nang kin long normal hi kin yo ha ko town hi kin Online na tayo to weekly market. Daily market ninja tambah ngin maintain the social distancing lada ngim la lada ngi break ya kata dengan bansi hak kan Ni snow comment sibun na gani gesni ba kuki Nongmihkhmat bukan trup ki MLA bagi MDC Deputy Commissioner dan Umroi District dan bagi officer nila yo ban review ya kajing konkret na kapenta kuno tang ya kajing full step jong yang Jepang corona ko ka jalan ini gani gesni la yo ban keren sibun wa na kapenta kuno keren kum na yang district administration ban hagaju kopor kum ki Nongmihkhmat akabaki babun ki jing kiba kipai ba kita sungo yani ko Umroi na ko san tadi konstitusi bentuk ki MLA ke MDC ngalayo ban ai jingmut ban pomno ban kampen bah susu ya kane ke jing ya lang ba kane ke lockdown ka ba ar wisi ke ban kut adu ka that sau kari aku ju report ila yo ru ban ya keren kumno ban ke health department kumno giding pen kre giding kina du ban screen dia ko bernihat ke isolation center, ke quarantine center atau Umroi. Bagi dokumen agak jelas ke jengi itu mentah. Ki padon kita yo positif case kita 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 boleh. Bagi ngai scam bah Umroi jengi itu melak masuk kat kita bela test itu kita negatif sudah pesan kita. Bagi ngai scam pada ke jenglak ke jengi ban put renti ya kita batai jong sorkar. Ni Nongmihkhmat kami dong ke jengi kita frau kami hak ban put suku saya kita ba senang. Mungkin putar nanti jing batai kenang bangin la like na yang Jepang bagi scam bangin la yo ru banya keren atau ide bagi pembiang ya kemarbam di kaki senang ditau bad ada ju por atau ide bad kaji nyarap itu nang rep kamu ban poi ya ki rep ki jual siap tetap nang bakin la ban yo mentoi na gini ki marrep itu ki belasa abun bun sengi naga tau tongkat lockdown panggil ban budin di way di kam aga bade bat ka penlak wages dokan RJS dan ka segi way di bentah ki pengsan ki bakta e ba ka jing register ya ki labor unorganized labor apa labor department ki yo kum di batai na ka state government bagi scam pada ki jing perangkat jing Nongmihkhmat district administration in la ban penurlong ya ki jing kam kat bala ngi persyang jing Nongmihkhmat ru ban budin nang bah kini ki borok ki sistem suku borok pai ba ki jenjar mentah to strik ke jungi ko jelah dari sei borok ko kan de gini sya support ngi scam ko gini song in la ban kun ya kini ki jing agi sing